ithi ukuthi mina bengade ngembethwe inyoka bese ibonga lengane bese ikhipha u10 bese baba mina uzophuza nami nathi ngiyabonga iseluleko bese ngiyuthatha lo 10 kodwa manje nginokukhala ngaphakathi ngufake ngukhipe ephaketheni uzophenduka inyoka bese ngihamba bese ngiyithatha ngithenge lokho engithengayo ihambe lengane lena bese ngifonela insizwa yakwamkhwanazi lensizwa bese ngichaze hey ndoda sengahlelwe into ekanjena lensizwa wamkhwana bese ithi hayi lento kanti ikhona ngempela bese ithi lensizwa lena yakwamkhwanazi esidriver nama truck lalela la ethemba lethu ngathi ngikulayini kwaqhamuka umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe ezobika kuNkulunkulu ethi inkosi amaNazaretha ngathatha lento kuthiwa inamngozi isiyangicaka manje iyabuza inkosi amaNazaretha yini leyo nto leyo ithi baba emdlini yami lo muze engwakhile kunenyoka endlini isinkulu kakhulu isiyangicaka isinkosi amaNazaretha uyilandelana izinto ongazazi hamlanda amanzi isiza namanzi lensizwa bese ethi uNkulunkulu hamba ufike uchele la lento yakho ikhona khona bese ithi lensizwa ngeke ngesaba Nkosi bese unyazi kupho mina ngenze njani hamba ufike uchele kakhulu bese ubaleka kakhulu thatha lento ayinamngozi inomngozi lento abantwana abakhulu sengichazela lensizwa kaMkhwanazi ngidlula enye insizwa inhlalisuthi lensizwa lena iNazaretha yayikade yenza long distance ithe maye eMaritzburg etruck stop iya eThekwini isuka la eGoli yaba nenkinga uthi sikhathele ithe mayikhathele lensizwa lena yayisipaka itruck yathi ngizolala la etruck stop ithe mayilapha etruck stop yayisingizongena lapha neSpa ithe mayingena lapha eSpa yayisifica intombazane enhle igquba itrolley ngesikhathi ifica le ntombazane enhle igquba itrolley ifaka lesi sketi lesikajwe ngembazo kunomqhewu omude le ntombazane bese lenzi yabona leyo skate mayihamba ithi buka la insizwa lena yayisondela isizokhuluma nale ntombi eyibonayo ithe mayibona le ntombi kwasekusheshe kwabalula nje khona lapho thema kulula khona lapho le ntombazane ngasekhanjwa nale nhlalisuthi yayisihamba iye emotweni yayo le ntombazane yasitoboza isikhiye semoto yasivuleka lezi ivale ziya phezulu lezi ebheke ezulwini yasilensizwa ungadla mina baba yayibonke ngikhuluma ngenhlalisuthi yasekufaka impahla zafaka impahla yasibuza lentokazi ngoba phela sekulungile hawu phona usebenza lapha engidriver ama truck bese lentombi hayi mina nginomuzi lapha khona la eMaritzburg edrobheni ungathanda yini ukuba uyoshawa endlini yami la ngihlala khona ngoba phela vele sekulungile yakhithi lensizwa kwaqhabuka phaka seyiyobeka iyolanda into zayo lapha netruckini ithe mayibuya lapha etruckini yayisingena emotweni lentombazane wasekhanjwa uthe makhanjwa wangena kulomuzi mangenwa lalivuleka igate ngeremote livulwa yiyo lentombazane uthe mangena kwakuvuleka ilokungana isango legarage kuleli isango legarage kanti kunemoto enkulu enhle yayisithuka lensizwa hawu kanti khona umuntu ongakuwela yasilentombazana ayikhuleka mina akasekho umuzi wami lona yonke nje nokukhuleke bese ngena kunezinja la igcekeni yayisiguza lentombazane ngesingisi zabaleka lezi zinja thema ibaleka lezi zinja yayisingena lentombazane nalenhlalisuthi nenhlalisuthi bangena endlini yayisilentombazane nansi hlala lana mina ngizawulungisa sizokudla yayisivuka yavula iTV lengange ngekhwantama yabuka lenhlalisuthi yabuka le TV tema ibuka lensizwa lena uzongaka lentombazane yasithi hayi woza uyokulungiselela ukuthi uzogeza yahamba lensizwa yazogeza ithema ibuya egezeni naye lentombazane ilungisa ukudla iqele iklabishi lelu uyabona lelifakwa amasi iqhoza nokheroti kusodliwa phela kahle yayisuka lensizwa yayisihlezi thema kuhlezi lentombazane yayisibuya naye eshaweni igqoke lezi ingubo zoJackie Chan kodwa izandla zingemuva uzana ngesikhatheza kanti iphethe isibhamu sukuma hawu kwenze njani sukuma umkhoma ngesibhamu sukuma hawu sokwenze njani wayemthatha yayimqhuba lentombazane ithema imqhuba yamfaka kwelinye ikamero yayisiyavala lentombazane iphethe isibhamu ithema ivala la kanti kunenyoka engakanasi isihlahla thatha lento ayinamngozi ngikhuluma ngenhlalisuthi driver truck lensizwa lena ingcolisela khona lapho yenyakaza lenyoka lena inyakaza lapha lenyoka lena ithema inyakaza lenyoka isiphamisa ikhanda yayisahlabelela lensizwa yahlabelela isihlabelela u104 uNkulunkulu Nkosi ungishiyela abantu yahlabelela lensizwa isingcolisile njalo bese liqhamuka unyazi lwesibantwana kaNkulunkulu
lungaqhamuka unyazi waqhamuka ifu thema liqhamuka leli ifu leli lamboza yonke indlu nalenyoka yangabonakala ithema ingabonakala leli nyoka bese liqhamuka unyazi lwezinto obulibona lapha esihlabelelweni nanti ngiyabona thema liqhamuka bese lithinta lensizwa lena unyazi lwezo bese lifaka isandla ephaketheni labuya nokhiye bese livula leli kamero leli linalenyoka lento ingenamngozi inongozi lento bese lihamba naye unyazi lwezulu laphuma nayo lensizwa thema liphuma nayo izinja lezi kwangathi idutshuliwe lezi nje izinkulu bese unyazi lwezulu lakhomba isango leli livuleka kanye sliding gate lelikhomba unyazi lwezulu laqhuma leli gate la shift lahamba naphambili unyazi iza ngemuva lensizwa unyazi lwezulu lazo lomfikisa etruckini yawo lensizwa inhlansuthi lensizwa lena yavele idumisa lapha ngalosikhathi itruck unyazi lwezulu laseliphela khona lapho eseyahamba lensizwa kwakulesine yayithe itruck yoyibona ngakusasa ngoba phela kwasekulungile nale ntombazana yayifika lensizwe eThekwini yayilungiselela yalungisa yathenga impahla yahamba yokhipha imali ithema yokhipha imali lensizwa yayisibona indlela ebuhleli ukuthi fanele ngihambe ngiyobonga mayifika ngolesihlanu kuyaklinwa maklinwa laphana ngolesihlanu besibona nabo abantu abanikelayo iyababona ngesikhathi ithi iyafika nje kulayini kanti unyazi lukhona lona linikelisanga lelo langa ngesikhathi lutho unyazi maluthi lokhu luthi uyabona unyazi malokhu liqalaza luthi kwaseqondana amehlo nalensizwa lese luthi unyazi lwezulu ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe lizombamba unyazi nawe futhi lizombamba uhamba amahotela nama-B&B lizobamba unyazi nami futhi lizombamba ozalana wena othanda abantu besifazane kuze kweqe esondela lensizwa bese unyazi la kade uyofunani lapha ya ithi lensizwa nkosama Nkosi ngangithi ngiyasiza usiza uzokubamba unyazi nami futhi lizombamba ngesikhathi sibuya kwiCovid iyaqhamuka enye insizwa izobika lensizwa unyazi lungaphakathi kwesliding door kunenkosazana iguqile ngesikhathi inikela lensizwa inhlalisuthi mayinikela ikuphethe 200 rand ngizobonga enkosini amaNazaretha ukuthi imoto engangiyifisa senginayo ngangiyisenginayo le moto engangifisa bese luthi unyazi uthini lo nkosazana unyazi lungaphakathi kwesliding door bese idlulisa inkosazana uthi thatha lo 200 rand walowo muntu lowo umtshele ukuthi kangudingi lapha kulembenge kusho unyazi inkosazana bese ithatha u200 rand kanti siyakhetha isathathi wona luthi unyazi lwezulu akusiyo u200 rand walomnumzana bese ithatha inkosazana iphamisa u200 rand unyazi lungaphathi uslide door bese luthi unyazi hayi lo 200 rand kade uzonikela umama waseshowe ezobika inkinga zakhe zomndeni wakhe akusiyo u200 rand walomuntu bese lithatha inkosazana omunye u200 rand bese ithi inkosi amakhosi luphakamisa bese lunika lensizwa bese iyakhumbula ngokusheshsha vele ikhipha 100 rand bese ithi inkosi ngabe kwenze njani ngicela into luthi unyazi angudingi lo 200 rand lakho wakho lana ngoba wena uhambulana namakhosikazi abantu uzokubamba unyazi nami uzombamba ngesikhathi leselikhipha lensizwa u100 rand ngicela into ethelelo yalesi sono engisenzayo yokumbatha namakhosikazi abantu luthi unyazi lwezulu hamba uyocela into ethelelo kuba nomzana bala umakhosikazi hayi kimi uzombamba unyazi nawe lizokubamba Nkosizwe nomhlaba siyabonga baba Mshumayeli ushembe unguNkulunkulu ushembe uphelele njengoba uMshumayeli ekhuluma ngothando ekhuluma ngeqhudo linamanga luzosibamba unyazi ngoba sinamanga umvangela uzungu uyayixoxa le ndaba uthi kwafika undaba ezitha kuye mayifika kuye undaba ezitha kufika ukuzobika insizwa yakwaDlamini undaba ezitha babe naye ebusosheni lensizwa yakwaDlamini yathi lele yabona umuzi lo muzi maye ubona umuzi lona kwesintu okwakhiwa kwasemakhaya izakhiwo zasemakhaya sekuqhamuka unyazi kulensizwa yakwaDlamini luthi unyazi kuyona uyalazi nothando bese lensizwa imangala ukuthi ushembe ngabe ukhuluma ngani icabanga lolu thando lika love bese luthi unyazi hayi angikhuluma lento oyicabangayo wena nguze uyalwazi nothando bese lensizwa iyathula bese luthi unyazi lwezulu ozala ngikhombisa uthando ngesikhathi emkhombisa phakathi kulendle esizulu kukhona ikhehla liqhwakele lana esigqikini ngesikhathi liqhwakele kunonkosikazi wakhe lo nkosikazi waleli ikhehla lona uguqile ngesikhathi eguqile uwasha inyawo leli ikhehla leli bese luthi unyazi nanti uthando
nanto uthando ukuthi umakoti mayiganile awuwashe umyeni wakhe inyawo ingakho ngibuza uyalwazi nothando lusekhona lolo thando lolo uShembe akasikhumbule ngoba uShembe uphelele umuntu mayekuloba umNazaretha azi ukuthi uShembe unguNkulunkulu angalingisi indoda eyephuza isiqatha nomkayo le ndoda yathi iphuza isiqatha nomkayo uyohamba uyothenga isikali lenkosikazi yale ndoda lena ngesikhathi kuhlangana amehlo nalo muntu ozothenga isiqatha wayeseba nosikhwele lo yomyeni wakhe ukuthi ngathi khona uqomana sekukhona kanti na uzothenga kuthe masekhanjwa endleleni le ndoda lena ihamba nomkayo baphuza isiqatha uthe makhanjwa la ihlathini ngingahlala ngapha komnqobokazi amahlathi kakhulu ngeke ngibone lo muzi ethengisa iqatha ngingahlala lapha kuthe makhanjwa la ihlathini ithi wena ngizokuthola kahle unisuqomile wena dubukisa ngami ngikubonile wena ngesikhathi uphethe isikali ubukhuluma naleya ndoda uthi lenkosikazi angiyazi lonto bahamba baphuzile baphethe lo 2 liter kwaseqhamuka ibhubesi khona lapha ehlathini thema liqhamuka ibhubesi yabaleka le ndoda yashiya phansi umkayo yagibela esihlahleni esikhulu kakhulu wayeseyawa lo nkosikazi wakhe uthe mayiwile lo nkosikazi wakhe lezi ibhubesi kalidla ingcuba lamzongeza leli bhubesi lonkosikazi wale ndoda lamzongeza leli bhubesi thema lemzongeza leli bhubesi laselihamba ngoba lidla ingcoba uyabuka lo mnumzana iqhude linamanga usho njalo mshumayeli uyabuka lo mnumzana nesagile sakhe lapha phezulu lehamba ibhubesi laze la usithela wayisehla umathema ehla eza kunkosikazi wakhe nkosikazi kwenze njani kade lithini ibhubesi kuwe akavuka unkosikazi wathatha lesiqatha lesi 2 liter ihamba idlana wasemthela ngaso uthema imthela nkosikazi kade lithini ibhubesi kuwe uyamnyakazisa wayeseyavuka lo nkosikazi wayesevuka baba ngiyakulento nsizwa bafowethu ngesiwa amaNazaretha njengoba ula eNazaretha uzobizwa ngobaba manje usuzobizwa ngobaba ekhaya ngoba usukophelele uNkulunkulu uphelele uShembe unyazi lezulu baba kade lithini inkosikazi yaloku ngibiza ngobaba kade lithini ibhubesi kuwe nkosikazi baba ithi ibhubesi anginandoda ngihlalele lana sinoNkulunkulu bantwana abahle laba bantu abathi banoJesu abanandoda abayihlalele sinoNkulunkulu uShembe uphelele ungawuphelele ezweni lapha emaRoma bathe mabesonta la emaRomeni lo nkosikazi lona mabesonta wayesehanjelwa ingane egane kwaDube ithe mayimhambela lengane egane kwaDube emaRomeni ePhainsa uthe mayehanjelwa ingane yakhe lo nkosikazi lo bahamba ingane yakhe emhlabeni nje engcwatshwa lengane eganile kwaDube basonto emaRomeni la emaRomeni lengane yayisebuya ntambama njalo lengane yayibuya ntambama njalo wayeseyobika emaRomeni kufata wakhe ukuthi ingane yabuya umRoma lona basebezokwenza ugcobo lwabe lokugcina balwenza lolu gcobo yalokho iqhamukile lengane izodlala nabakwabo wayesethi lo fata lalelani ningatshela umuntu niyamazi umuntu okuthiwa uShembe ake niye kumlo umuntu okuthiwa uShembe uyena wazi ngemphefumulo ukuthi ihlalaphi iRoma kusho ufata womlungu ePhaintown ake niye kuShembe uyena wazi ngemphefumulo ukuthi ihlalaphi wayesehamba uMrs Dube noDube umyeni wakhe bathe mabefika enkosini inyanga yezulu bezobika lokho kukhuluma yayisithi inyanga yezulu ngesikhathi beza nje yasini inkosi amaNazaretha umyeni wakho le wavuma wasethi mnumzane Dube hamba wahlala lapha yaqhubeka inkosi yanikela ngicela wena Dube hamba wahlala lapha ithe mayinikelisa inkosi yayisifika kulo mama nkosikazi yakabani ingane isibongo hawu ngikani uDube uthaka uhlala lapha hayi nguzo yakabani ingane isibongo kwaDube ngane kwaDube mina yayidlula inkosi inyanga yezulu yanikelisa yabuya esiqondana naye Mrs Dube ngibuza ukuthi yakabani ingane isibongo lelokhu ibuya nangu uDube uhlezi lapha wayesethi laselithi inyanga yezulu uvembana mabalabala saphila somqole shayigove imbili uKenneth noGlura wabuthatha lo mNazaretha wabugona ngo76 abasemhlabeni sethi baqeda wayesethi ngifuna ngibizwe uDube yini ukuba ngizobuza ukho ekhona ukuthi ingane yakho bayisibongo uyakhumbula wena ngesikhathi uyotheza izinkuni wahlangana nendoda ekade iqhuba izinja itshathi isagila ehlombe na wenzakalani ngalela la akuyona ingane yalo wamnumzana
lo wena ahlangana naye ehlathini wambatha naye eyakwabani ingane isibongo engakambiza uDube wayeseyasho wayesethi awangibamba uShembe uzokubamba nawe futhi uzokubamba wahamba lo mama wayithema ibuya lengane esesekhaya wafike yabuya lengane wayeseya lo nkosikazi wasethi baba uDube ngisacela usale ngizokhuluma naye ngoba wavundla la eswini sami wasiwalalela lo mnumzana uDube iRoma phela uzolalela kuba wenhlalisa ukuthi nje angiboni kahle kwafika ile ngane lena yaguqa ithema iseguqile wasethi mntanami isibongo sakho wena ungwakabani yayisithi ingane yaqala ngalolu ngokukhuluma yasethi sengiyabonga mama sengiyabawa kithi Shembe uzokubamba nami uzongibamba ngesikhathi enkanyezeni esuke egibisila omunye umama wayezobika lo mama ukuthi umyeni wami ekhaya ave nolaka kakhulu njengoba enolaka kangaka ngiyacela inkosi yamaNazaretha ukuba umyeni wamayeke lolulaka nalo isithi inkosi yamaNazaretha umyeni wakho nezingane engaki usethi lo mama zintathu isithi inkosi yamaNazaretha uyayibona loqala uyayibona lesibili lesithathu hamba umtshela umyeni wakho ude yakwabani sibongo abawomama babengemva kwakulapha ehluhluke unyazi luya enkanyezini ngithi 2016 ababengemva ayidlula ngiyashisa lapha uzokubamba uShembe nami uzongibamba uShembe uNkulunkulu inkosi ibusise senizwe